Insellmilkom wara 10 ijiem għad-delegazzjoni Maltija hawnhekk f'Lisbona, issa Kollox Jinsab biex Malta tipparteċipa fit-tieni semifinali tal-Eurovision Song Contest tal-lejla. T-tieni semifinali kontestat minn 17 il-pajjiż 10 biss jagħmluha għas-serata finali. Christabelle illum wara nofsinhar kellha wkoll l-aħħar prova ġenerali qabel is-serata tal-lejla u nista' ngħidu li Christabelle għatet figura tajba anke f'kull prova li kellha hawnhekk ġewwa Lisbona. Rid ngħid li l-biera filgħaxija Christabelle kellha it-tieni prova ġenerali verament importanti għaliex fiha ivvutaw il-ġurija li jgħoddu 50% tal-votazzjoni u mbagħad aħna ħadna il-kummenti tal-ġurnalisti ta' uħud mill-ġurnalisti li kienu fiċ-ċentru għall-ġurnalisti hawnhekk ġewwa Lisbona biswit l-arena li qgħu warajja. Dawn kienu l-kummenti tagħhom ta' x'jaħsbu dwar il-kanzunetta Maltija u l-interpretazzjoni ta' Christabelle waqt it-tieni prova ġenerali. I think it's a very powerful performance. I think she's doing the great job on stage, and all the person who created it, stage director, is amazing. You know, it's one of the best performances for Malta in the recent years. It's very effective. It pops now with like gold paint. It's looking good. This is a hard semi-final to predict, but I have a positive feeling inside. I don't want to jinx her, but I'm feeling positive about Malta's chances. I think the song is quite okay, but the presentation is a bit far-fetched, and I'm not sure if the viewers at home will understand exactly what it is all about. It's a very catchy song. I like it very much, and the performance and staging is also amazing. It will definitely go through the finals. Dan it-tieni semifinali huwa wkoll meqjus bħala wieħed b'saħħtu kontestat kif qedtilkom aktar qabel minn 17 il-pajjiż. L-iktar pajjiżi li huma ikkwotati li l-lejla jagħmluha għas-serata finali huma l-Iżvezja. Għandek ukoll pajjiżi bħal Norveġja li huwa wkoll ferm kwotat fost id-djar tal-imħatri mhux biss jikkwalifika iżda anki jirbaħ il-Eurovision Song Contest. Għandek pajjiżi oħrajn bħal l-Ukrajina. L-Ukrajina wkoll huwa pajjiż li huwa meqjus li jista' jagħmel għas-serata finali. Fost id-djar tal-imħatri Malta għadha mhux daqshekk b'saħħet iżda aħna nawguraw li Christabelle li anka skont il-kommenti tal-ġurnalisti kienu ħafna pożittivi speċjalment dwar l-interpretazzjoni u l-preżentazzjoni ta' Malta. Nawguraw li Christabelle u t-tim kollu Malti il-kanzunetta hija tabu il-lejla Malta fil-Eurovision Song Contest. Dak kien kollox għalissa, aktar żviluppi sibuhom fuq one.com.mt. Jiena Edward Montebello mill-Lisbona għal One News.